Kadife Kale seyrangeheka dîrokî a İzmîrê ye ku ev kele bi navê berê li Smîrnayê beriya Zaynê di sed sala çaran de hatiye lêkirin. Kela ku li ser girek 186 metre bilind de hatiye vekirin, cihê herî xweş e ji bo temaşaya bajêr. Taxa Kadife Kaleyê li navenda bajêra û piraniya rûniştvanê vir Kurdin ku di salên notî de koç kirine hatine li İzmîrê bicîbûne. Malbatên xizan ê Kurd li bajarê mezin di karên fabrîkayan de an jî kargehan de dişuxulin. Şaredariya İzmîrê di salên dawî de bi sedan malbatên li Kadife Kalê ji wê re rakir û bi hezaran Kurd li taxên dûr mecbûrê jiyana apartmanan hatin hiştin. Di navkelê de hin jinên Kurd li ser tevnan merşik û şalikan her wisa çendkan çêdikin. Li ba tevnê çend jin rûniştine. Ji aliyek de li ser dolabê da li ser darikan dilefînin. Jineka ciwan li ser tevnê secade û merşikan çêdike xet bi xet. Jinek bizinê xwe jî aniye û hem wan êm dike hem jî di ber de merşikan didiro. Li Kadife Kalê 8 tevin hene. Li îro tenê 2 malbat kar dikin. Tevnên din ser wan hatiye naylon kirin. Wekî berê karê destkariyê jî pir zêde qîmet nabîne. Nûran Gultekin 28 salî û 19 salin bi dayika xwe re vê karî dike. Ji bilî keda destê wan tu dahatiyek wan jî nîne. Nûran dibêje karê tevnê ji pîrê jinek hînbiye ku ev karek taybet ê herêma Mêrdînê ye. Geça Kurd dibêje ku çêkirina merşikan karek zehmet e taybet bi germ û sermayê de pir zorê dide wan. Dê û keş didin zanin ku beriya 3 salan turîst pir dihatin İzmîrê û Kadife Kale ciyek jêneker ê turîstan bû. Di wan salan de karê wan pere dikir lê neha bi zorê dikarin debera xwe bikin. Zübeyda Gultekin. 20 salê me min vî şî dikin ji xwe re. Min vir elimî yani me deverên Mêrdînê me çê nedikir. Me tiştmiş di dirûtin ji xwe re heya meelimî. Em tevnê vê çê dikim dirûnê dikin û çend ta çê dikin, bêrîka çê dikin. Ez keşke xwe li serê me em nîv cadê çê nakin. Zor e. Zor e? Tenê û vî karê dikin? ما مشك ولا مش حبيت اشتغلين انا مجيكي هما عادزن ام حبيت اشتغلين انه ام قال لك شد كلمه حيش حب شد كلمه دارا لناف كلي ريز بريز تنور هاتنا ليكرن جنين كرد نانين تنوري ليدخن وحبوان بيك لري دفروشن سيداره ويت ادوري فكر شعبيه فكر حمدية 31 سالن لإزميرية ودايكا حفصة روكانة. نادي حمدية الرو رمضان بخير مجبور رمضان فيناني تشيتكن هم يدار اخذ فيناني تكن والله من المديادة نها أهلي محمل مديادة درونن استني الفيلم. شن سالة الإزميرية؟ أفسي و 3 سالة من الفيلم هي استكريد ما. أباي 3 سال 4 سال أزليت خم. والله أرجي بالنوت 1,200,000 ناني خلاص بس حقيقي سيقدر ناخم. أم جوابا قلاش خبتين النين آرت. هم كيس كيتين كيسي شوي نوتي. آمينة روب روجيرا. في دا هيش نينة أما أم بيجبوم أم نبا طالبن. أو دبيجي قلنا مجبور به نانجي لناخه ونافروشه. وقرا ولید خونا حمیانه لی لکردستان نمالی وان مایه نجی ملکیوان جنین کرد بیشن او جی مجبورن د باشارن خلقی دا زککتر یکشی برچی جیانا خو بدومینن. خدیجان فارقین دنگ امریکا، İzmir.